या पाकर बाय पारकार की मौजूद तैनो आओ द मंसूर द पारदार की मौजूद नो इब्राहिम आए बांध दिवूर गुले गुलजार कुनो आओ इब्राहिम लाए पानगार की मौजूद या पबुस्तान कला बहार कला हजान विनो आओ पहजानो पबहार की मौजूद नो गुल बाकी बुलबुलान दे सनावाई नो आओ द बुलबुल पचार की मौजूद या कुदरत नदी बारिश दिखावंदनु आओ हम पलेलो पनहार की मौजूद नो शाहजहान शायर दिसकाए सना ख्वान दे नो आओ चीद द पदे गुप्तार की मौजूद यो गोरा का बदाओ सुमरख कुली आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए रखा बदाओ सुमरा कुली आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए आओ दाहा का बदा चिस्वालू ना पे कबली गया का बदा चिस्वालू ना पे कबली गे दाहा का बदा चिस्वालू ना पे कबली गे वर पकी दसरूद लगी दले आजिबाए वर पकी दसरूद लगी दले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए रखा बदा सुमरा कुली अजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तो तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए आओ दा सपा मरवा दद हजियानो पकी जोर दे आए हजियानो पकी जोर दे दा सपा मरवा दद हजियानो पकी जोर दे मंडी वखली पकर वक्त आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए बदा यो गोरा का बदा सुमरा कुली अजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए आओ कोर वसर हुआ की द हजरत रसूलुल्लाह दे सर ख्वा की द हजरत रसूलुल्लाह दे कोर वसर हुआ की द हजरत रसूलुल्लाह दे माए दीवालु नाओ दिल तली आजिबाए दीवालु नाओ दिल तली आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए अल्लाह गोरा का बदा सुमरा कुली आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए आओ ब्या ब्या दे अल्लाह हरम तबोज़े गुलाबा ब्या दे अल्लाह हरम तबोज़े गुलाबा आओ ब्या ब्या दे अल्लाह हरम तबोज़े गुलाबा आओ माए तारी पुनाओ दिल कली आजिबाए गिला पतारे दे गंडले आजिबाए तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए रखा बदा सुमरा कुली अजिबाए दाशेख काली का मदीना की चरवानी आओ तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए आओ तोर गिला पतारे दे गंडले आजिबाए माशाअल्लाह दाओ खैरुल बशर او ډیر مننه کو منګ ول راغلی یو
چې موږ له وخت راکا په دومره مصروف وخت کې او بیا څنګه چې ما مخکې هم ویلي دي او خلکو منلي دي چې خیر البشر لا خدای پاک د نعت په دنیا کې هغه خوږ غږ ورکړی دی چې د خپل علاقې دا ځانګړی مقام دي ته حاصل دی او د مجروح بابا او زما کلاس فیلو دی نو ما مخکې هم ویلي دي چې الحمدلله د دې دواړو کسانو نه د نعت مقابله چرته هم چا نه وه ګټلې چې کله دی سټوډنټ لایف مجروح بابا که تاسو ته یاد دي بالکل جی بالکل 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 هم د دې سره تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان